Prije 30 godina potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je napokon okončana agresija na Bosnu i Hercegovinu i ubijanje civila. Brojni su detalji koji se tiču potpisivanja ovog ugovora, a sami pregovori nisu bili nimalo laki. Delegacija bosanskih Srba bila je isključena iz najvećeg broja rasprava, ali je bila uključena u pregovore o mapama, to jest teritorijama. S obzirom na ranije neuspjehe oko mirovnih planova, a posebno se to odnosi na Vance-Ovenov plan, bosanski Srbi se ovaj put nisu pitali za konačnu odluku. U ime njih potpis je stavio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Agresivno šireći strah od islama, što je bila zapravo samo ideja da se prikriju brojni zločini koje su počinili, delegacija Spala je nastojala ostvariti prednost, a u konačnici je samo stvorila sliku da sama nije pri zdravoj pameti. Richard Holbrooke nije mnogo ni mario za argumente bosanskih Srba, jer se držao strategije Milošević, po kojoj je glavni i ultimativni donosilac odluka na srpskoj strani u Beogradu, a ne na Palama. Prvi veliki pomak u posljednjih 10 dana Dejtona desio se kada je prihvaćen sporazum o istočnoj Slavoniji. To je ujedno bio i prioritet hrvatske delegacije, jer se radilo o još uvijek okupiranom dijelu Hrvatske, koji je po postignutom sporazumu Zagreb mogao reintegrisati nakon godinu do dvije UN-ove prelazne uprave. Autori studije navode i da je u ovo vrijeme Alija Izetbegović bio vrlo lošeg raspoloženja, te je odbijao da se viđa i sa Miloševićem, ali i sa Tuđmanom. Osim toga, unutar bosanske delegacije je stalno tinjao mali politički sukob između sa jedne strane Izetbegovića i Mohameda Šačirbegovića, a s druge strane Harisa Silajdžića. Holbrooke je zbog čestog nejedinstva zvao bosansko-hercegovačku delegaciju mini Jugoslavijom. Holbrooke i Christopher Hill su isticali da je Silajdžić bio najkooperativniji, najrealističniji u bosanskoj delegaciji, ali su mu ostali članovi delegacije Republike Bosne i Hercegovine zabrinuti da podriva autoritet Izetbegovića, često, kako su naveli, podmetali nogu. Nakon teških pregovora o mapama, napredak je ostvaren kada su Amerikanci stavili na sto svoj prijedlog kao osnovu. Dokument je bio dobar, ali ostali su prijepori bili oko Brčkog, Sarajeva i Goražda. Goražde se riješilo tako što je pripalo Federaciji Bosne i Hercegovine, a napravljena je teritorija koja spaja Goražde sa ostatkom federacije, te ga nije držalo izolovanim u istočnoj Bosni i Hercegovini. Jedno od ključnih pitanja bilo je i status Sarajeva. Amerikanci su u jednom trenutku prihvatili Miloševićev kompromisni prijedlog koji je spojio koncepte podjele i ujedinjenja grada. Suština ovog prijedloga bila je u tome da Sarajevo ima multietničku vladu koja bi imala dio ovlasti, ali bi građanima svake od općina bilo dato pravo da se izjasne žele li biti pod jurisdikcijom RS-a ili federacije. To bi značilo da svi dijelovi Sarajeva koje je držala vojska RS-a, kao što su Grbavica, Ilidža, Bogošća i tako dalje, ostaju na neki način u RS-u. Ali u jednom trenutku Milošević je dao naznaku da je spreman prihvatiti drugačije rješenje. To se desilo na ručku sa Silajdžićem, kojem su nazočili Holbrooke, ambasador Menzies, Christopher Hill i Rosemarie Pauli. Tada je izrekao čuvenu rečenicu da su srpske kukavice granatirale grad Sarajevo s brda, te da ga je bosanska vlada zaslužila boreći se. Jedan od motiva Miloševića za ovakvu promjenu po ocjeni Amerikanaca bio je u antagonizmu koji je vladao između njega i rukovodstva bosanskih Srba. Holbrooke je, vele autori studije, vjerovao da je Miloševićev potez imao više veze sa post-dejtonskom dinamikom srpske politike nego sa nepatvorenom željom srbijanskog čelnika da postigne sporazum sa Bošnjacima. To je bila strateška odluka da potkopa osnovicu paljanskog režima. Milošević je definitivno odustao od Sarajeva 18. novembra 1995. godine, kada je kazao da je spreman posve predati grad bošnjačkoj strani, ali za uzvrat je tražio Brčko i to će bitno odrediti posljednje dane pregovora. U jednom trenutku delegacija RS-a koju su predvodili Momčilo Krajišnik, Nikola Koljević i Aleksa Buha digla je glas i počela direktno da komunicira s Amerikancima. Naime, kako vele Šole i Bennett, nije bila tajna da je Milošević spreman da ih proda za bilo kakav sporazum i premda je bio šef srpske delegacije, rijetko se nalazio sa bosanskim Srbima u Dejtonu. Jedan od najvećih incidenata napravio je i predsjednik federacije Krešimir Zubak. Ljutit zbog toga što je Zagreb bio fokusiran na istočnu Slavoniju, te je predao srpskoj strani Posavinu, Zubak je zaprijetio da će podnijeti ostavku, ali i on je na kraju popustio pod Tuđmanovim pritiskom. O tom neuspješnom pokušaju ovih dana govori i Mato Tadić u intervju za Večernji list, koji uz to ističe da je hrvatska delegacija pokušala, ali nije uspjela unijeti u Ustav odredbu o legitimnom predstavljanju
3 konstitutivna naroda u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Osim sa delegacijom Srba i Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Amerikanci su, ističe se u studiji, imali dosta problema i sa bosanskom delegacijom. Holbrooke je cijenio da je Silajdžić najtrezveniji među bosanskim pregovaračima, najspremniji za kompromis, ali je znao da je u sukobu sa Izetbegovićem, Šaširbegovićem i drugima, što je slabilo njegovu poziciju. To je imalo ogroman utjecaj na Silajdžića u psihološkom pogledu, te je on, kako se ističe u studiji, često znao nestajati, pokazivao je manično depresivno ponašanje i tako dalje. Ambasador Menzies, kojeg je Holbrooke zadužio da brine o njemu, Silajdžića je opisao kao pantera u kavezu. Što se tiče Tuđmana, američki sudionici kažu da je najveći problem s njim bio što je nakon rješenja statusa Istočne Slavonije bio uglavnom nezainteresovan za bilo šta. Od 21 dan pregovora Tuđman je čak 10 proveo izvan Daytona. Kada je Silajdžić u pregovorima s Miloševićem i Amerikancima prepustio RS-u teritoriju u zapadnoj Bosni, kao što je Mrkonjić grad, koju je ranije zauzela hrvatska vojska, Mate Granić je bijesnio, ali je Tuđman nakon razgovora s Clintonom pristao da se odrekne te teritorije. Kada se Tuđman odrekao Mrkonjić grada, jedina tačka prijepora bila je Brčko. Amerikanci su bili bijesni zbog Izetbegovićevog odbijanja da prepusti Brčko RS-u. Milošević je zatim lukavo ponudio Tuđmanu da srpska i hrvatska strana potpišu sporazum bez Izetbegovića, kako bi se potpuno podcrtala odgovornost Sarajeva za propast mirovnog procesa. Državni sekretar Kristofer je kazao da to ne dolazi u obzir, te da Amerikanci neće dopustiti takav scenarij. Ili postoji dogovor 3 strane ili niko neće potpisati ništa. State Department je prihvatio izjavu o krahu pregovora. Holbrooke je također spremao ličnu izjavu kojom je htio poručiti da se povlači iz pregovora, te da smatra kako bi Evropljani trebali preuzeti glavnu riječ. Dejtonski proces bio je pred kolapsom. I onda se zbiva preokret u posljednji čas. Prije 30 godina, 21. novembra u rano jutro, Milošević dolazi do Holbrooka, gdje mu još jednom predlaže da srpska i hrvatska strana potpišu bez Izetbegovića sporazum. Nakon što Holbrooke odbije, Milošević daje finalnu ponudu, spreman je pristati na to da status Brčkog bude naknadno riješen kroz međunarodnu arbitražu. Kada su Amerikanci prenijeli Miloševićevu ponudu za Brčko, Izetbegović je veleautor kazao: "Ovo je nepravedan mir, ali mom narodu je potreban mir." Pristao je da Brčko bude riješeno kroz arbitražu. Nakon toga je bilo još sitnih nesporazuma u pogledu formulacije o međusobnom priznanju Srbije i Bosne i Hercegovine, ali to je mnogo lakše riješeno nego Brčko. Dayton je bio prihvaćen. Mislim da je Milošević konačno shvatio da nema mira bez toga da preda Sarajevo kao jedinstven grad. Ja mislim da je to bio glavni razlog, a mir mu je bio potreban, neophodan. Ima i Sidranovo objašnjenje. Miloševiću je trebalo 100.000 sarajevskih Srba da njima napuni podrinske gradove. To je Sidranovo objašnjenje. To su oni Srbi koji su nakon što je Sarajevo pripalo federaciji, odnosno postalo glavni grad Bosne i Hercegovine, otišli i napunili podrinske gradove. Srebrenicu, Višegrad i tako dalje. I tako tvrdi Sidran. Šta je od toga? To bi samo možda Milošević mogao da kaže, ako bi bio iskren, šta je od tih razloga. Ali mi se čini da je najuvjerljiviji ovaj razlog. Trebao mu je mir, Sarajevo bilo mi uvjet. Prihvatio je tu stvar. Činjenica da je postignut sporazum najteže je pala delegaciji Spala, koja, kako autori navode, sve do kraja nije ni znala da je Milošević pristao da Sarajevo pripadne Federaciji Bosne i Hercegovine. Milošević se šalio da je momčilo Krajišnik kada je vidio finalne mape, pao u nesvijest. Ali 2 mjeseca kasnije, recimo, primirje značilo bi nešto, vjerovatno, jer treba znati da se ratovat prestalo 12. oktobra. 2 mjeseca nakon Daytona, to su bili zimske mjesece kada vjerovatno ne bi se ništa moglo odlučivati u decembru, januaru na vojnom polju. Ali bi recimo da je rat bio produžen, da nismo bili prisiljeni da zaključimo primirje potpisano 5. oktobra, ali je nastavljao se po inerciji rat još 5-6 dana. Konačno je zaustavljen 11. ili 12. oktobra. Da smo imali još 2 mjeseca dana, mislim da bi drugčiji Dayton izgledao. Delegacija koju je predvodio Izetbegović prihvatila je Dayton samostalno uprkos svim nedostacima, dok se RS i dan danas još muči s time da prihvati dejtonsku realnost, pod čime se ne misli samo na tekst sporazuma, već i na 3 decenije njegove implementacije koja je osigurala mir u Bosni i Hercegovini.